Mensa mo akwa babra so se ye di nkomo wonim se bedwam so ye gigi ye ni na ye ka manyo nsem na ye kan dada setena mu nsem na ye hwe ya pomuden so ho nsem enu nti na breso se ya meji adwa na afa bia ya wo kwa yaresa wo pe no wonsa beka no na machire kwan safoa no ebia wo pono wana kredo a ebie kredo ne de atum wo abonte no wo yade no wo se mechire ba bia kwa benya safoa di bebie na wawura mu na afa yade no ase etuntie enko Baah Herbal Hospital eho na ese Sadiq Abubakar watnase na watnase se de na ese wonim se baa de ka wo mo na agi dompe mu ayaresa eho abasobodi epi dompe no ayam kora no a wo de bibiduro hwe e manetwa wo hwe yade ahodo pinti menko ho ne yedi nkomo Sadiq machen na Baah Herbal Hospital akachi boko de Yankopon Adom amafo mpai ho ye pa ide nyame ase mpacho Ghana fo se memfa nsi uso na nto doko se okay yeda mo ase amen ene adwuma pa moye ayaresa soronko amode magana fo omo se awi omo ni so papa enti me gina o manem na madam ase ohula no enti eni Baah Herbal Hospital e honkomo yade e be ha obi a e wo so otumirika no de Baah Herbal Hospital yo am se na odi kan hyase no meso me gina yeso ya nem na yaje na se na tum na yakoso ase be hwe mo se yade ahodo mo de ba bepi mo obi ano Yankopon Adom ene yeso enim de wo abibidro mu nti no e betu ase krakra e de ama na emom ye fa nchi akese matifo nyina ane ahwefo ne enti o se oba bepi mo e Baah Herbal Hospital ne se oba bepi mo ho a se na de bi e kan ye se ye de no e abibidro na de se yade ene nti ne yade bi a wugiri se bi a tete wo maybe wo de akoba bi wo de achi wanom ho aduro na so wonya no yi e Baah Herbal Hospital hope e na o se oba bepi mo enam se ho ne de ya se enidaso nyina sai ho na ye solution no ho na enidaso ewo enam se wanom ndru na ye abrofu dru ni na wi no wanya ho ano yi a e se ba be no ma bibidru enam se bibidru na ye na nanom transe wasase su no mo de yeden mo de sai ade bi e wo mu ni padiem eno sai ni bi no na Baah Herbal Hospital ye so ye nam so a ye de sai ade bi a obi de ba be piem e o ya se o ye mfa ne sai ade bi a e ho e wo ni padie na ni na se ne friend se kompo eba bi pie mo ni padie mu a enye sekan na o si di free ho edema wo enam se ni na no amama na oni padie no ene nti no na hyase na kasa no hyase free ni padie no na aba bi pie wo honam nani o minimu ho ene nti se de sekan twa ne aba bi pie mo minimu a na ne aka oni padie no ye nti no ni na kasa nda so oni padie no free ho a ebe sen aba eden aba bi mu ene nti bo nso obi se wakoye na de na operation wakoye free na nso ayeden asen aba bi na se ni hini na kasa de nti ase eduade opese tu ase free wa so tu ase yentwa so ana ese ebe den ebe se nya mode ama na ide afefe bi ani nti na ba bi mo Baah Herbal Hospital ayen ya de bi sa na mabo ne din ya ma waduru no ma no ko ni padiem na akwakọ na ne eye ni hini na wo ho no ansa na ba bi mu e wo minimu ana ni na de afri nti no se e free ho a ese ne nkuku na ne kaka ni na akle ni na e de free system nim no na afenso na ye member ye friend secretary e no so sa kwan na ye nam so a edi tu ase onse se ye ntu ase ama wa okoko ye ho operation na so okọ na de sekan yi free ho a e den be san den ababi sa nso na ema de ye pie mo ebia wa wodi mu na asa wodi ano e friend se fibroid ye no so sa na tie ene ti se enya se ye tu ase krakra ma na ye free ni padie mu a enya de a obe den obenya no ye because okoko ye wi a emfie kakra da anim no bo se sa ya de na den asen ababi na ye se bia sika botena we still de kokko ye kan no oso sampe na ebia ne moho enam se abre na abre bia na ne makodanim na osa akwa pesa iska no moho biom de akwa ade ba ako a anka unim se oba bepie mo Baah Herbal Hospital ye de abibidro betu ase kra prekopa mawa no onsa nka no na ensan ma ensan ma bi ko so komo mo de se kan kan ni twa so a ebe sa ba ma cha fie mienu fie miensa je so sa komo mo sa de se kan kan ensan kan eni pa so de se kan kan bebre no ahode so te anetie ya and nti oba be pie mo Baah Herbal Hospital e ho ne mfase kan kan e bibidro ye de be ma wa mo anu ma kwakopi oni padiem ama na ni na ase e de free ni padiem ade ama and nti e na say oba be pie e wo Baah Herbal Hospital me kwan e bia ya de me say ya keka ni na no e bia wo de achinya pe ho aduro jiri se bia wakwakopi ba bi wanya ho anu yi o ma Baah Herbal Hospital nti asa ko aba ho de a anka sabri ya ye kasa nka wo so dim se sankrufu ya me ko mo nchen omo na mo bo ame e ma sa ya de TV metimi etu ase free mini padiem avenso e bia na ya de bia tete wenne ama o te hwiche mu ana se senye am kan say crushes sound me nante ana se na de she moto emu bi kra
wontimi nante Baah Herbal Hospital pe ena so ba BP mu enam se hono baby ya ba BP mu a ye de bibidru ebitu sai ade na se ade ama wankasa no emfi bi eda wani ma ebeba no wonkan mpo se mmiri bi atwam no senkenya walking sticker ana se bi ya nya wheelchair la betene mu a wontimi ntu anamo ni na no Baah Herbal Hospital adornment ade nti na wa wo hweme ana wuti me de bia wote nka wote se ba bra BP mu ho nanso ma BP mu we da oso tu ho anamo se ne be ya wo so ya de tete wa ojiri se bia anu aduro bia ni ba bia no bra BP mu Baah Herbal Hospital ase no na ne de wo mu kra ne se ye de bibiduro ena sasa ya de fru ni pedium edema obi wo ho si wo no de enya de a ota ya de enam se ni nipedium no jiri se ni immune system no ahode che no se ya de bia ebeda no ho adi wo honam ani no sasa ya de na atene nipedium no ma che ama eye immune system na nkasa ntimi ne ntimi ene na ni asie na sabri amana ba BP mu ewo nipedium ebia na nka ba BP mu Baah Herbal Hospital emme ye hwehwemu ema ehu ne se bia ya de bi sei na akwakosi wo nipedium a nka etimi tu ase ntem edema and into na broni friend say prevention is better than cure and into no oba me yesi ano kwan ma wa eno be ye mfasode kese de ama essence obetwa ama ya de na ba BP mu ewo onipadiem ansa na wape ano ekira kwan and into no we nim nyina no edi adanse se oba BP mu Baah Herbal Hospital ya de wo fa mfidim ewe onipadiem ehwehwem ewo ni say ahoden no ewo ho saa pepepe ya de bi ani ho a akosi ne ho onipadiem na yetimi ade abibidro etu ase krakra ade ma ene nti no hye ne so ya de bi etete wo de achia pa no aduro na so nsanka de a ene anopa ya tu anamo era bipim Baah Herbal Hospital ni ba bia ye rakwan ye kira kwan de enkra ha ne kumase ene wo ene nti ne se bia wo nkra ha na ni se bia wo no ba bia ben enkra mentam dia ene ofaka wo ba bia no bipim wo nkra no akire ye mate na se station bia we ku bia kasa wo spinters ofa spinters kan so na akire mate ne se osi obaby a friend say 18 junction osi ope taxi for home load kashom say oko Baah Herbal Hospital ade a omno ba BP mu wase senso kumase ene ne potem na won so dia baby a friend say atonsu agogo aban ayhasabia kase na chi ope ho na be hu Baah Herbal Hospital ase no your number 0244 988 004 0244 988 004 and that's 0244 083 482 0244 083 482 afiri wa ni se Baah Herbal Hospital de ni nti e ma ba beda na ba dompemu ya de eni nti no dompemu ya de bi etete wo wo de na bia na ya de no akote honam nim na emom no se ba ne se weda na sesa se awo ba obo se sa dompemu ya de no aka na ho eni nti no bra bipim Baah Herbal Hospital se bia wo de na yesasa bro na bro ni friend say romanticism na etete wo ujiri se anwedro ni ho bra bipim Baah Herbal Hospital ya de a ye besa o ya de ama wagina na aso bi anase bi akwanhia bi na wanya ama odompe ho atochima se eye o hip de no na atochima anase osre dompe na atochima anase okotodwe em se osre dompe ne wona dompe bibi ba be ka esi ani no cap bi that's why your friend say heel cap no and also ade no na ho atochima wona ma ate say dede yes cartridge ne ho no every ho Baah Herbal Hospital ho pe na ba ye de abibidro be sama sa cartridge na every ho a yes you kwakoy operation and sana etimi ababi no Baah Herbal Hospital ase no since we bia na wo de wa chibremo or spine general spine so and one ekitani pedia no and it is ne how bia ba beto so na sa amane bia ba spine ho a de amane ene how ebebrel and nti ene ho akwakoy hia se ba be pim baby a friend said Baah Herbal Hospital ase no and I'm saying edru enye operation nemum no o spine se na ayibia se bia akekansi ani enam ebia ntrase bebre atatase adwumadi a wodi enti anampo se se no mpenu emu abibi wo de bra bepim Baah Herbal Hospital ase no enye bibia eya bibidru na be sande ato honoma ma sa o spine na ebia emu abibi na se no mpenu akekansi ani anase bia modafim bia ba bedem eno enti no ama onipadia no hawa ba ho anase bia ama wonti bintu anamo amwaka fa ko no Baah Herbal Hospital ase na bra bepim wo na enfa bibidru entu sa of spine problem ya ojidi se bia eniti no unya anoye bia no Baah Herbal Hospital ase no na hye no so ba bepim wo afenso bia wa stroke ya de na aka wato mpem bra bepim Baah Herbal Hospital se mild stroke anase onipadua ni na stroke ache se bia wonsa ana wonan anase onipadua na efa ba bi na adwodwo enam stroke ya de enti a Baah Herbal Hospital eniti no hye no so ba bepim wo na yemfa bibidru entu sa stroke ya de ema yesan wo physiotherapy unit ho a
onum aduru no aye bibiduru no na wo sa akwakoda sa physiotherapy bed so ama na nkasa massage unipedia na bia na moja fees rade fin bia deda mu anane ni na de afiri ho e de aba na afen so yesa o human massage na de ensan kasa no so na eye no ni na bi so o Baah Herbal hospital na se menyare kura me ametima Baah Herbal hospital ba ye massage ba ba massage e bia na honam na ya na se adwuma o yinti no ma oti obra ni na no obetima ba ba massage she no so say ho from Monday to Saturday and it's anopa non so confirm and brino num bia no ba beto Baah Herbal hospital your number no be 0244 988 004 0244 988 004 Spentes any kumase and Baah Herbal hospital yeah say Sadiq Abubakar at the Baah Herbal hospital and common one year the numbers no nim see starting common na dey to screen so me say what the already neighbor no how wajuna we dey try picture trying for you to phones we are no zoom na wetimi afre na wo mo ajewo so abusun na ye ho brato ye ba nkomo no de aka e chie ne do so ni nyina na no chewa ba be de beto aso ma